muntina tunia hi chi thua na ngai za chi video na vi ho zo sin a bon chavin Christ Center family minin kahin lim che kevin him tuni ni khwa hi topic in ki holim khom ne diu hi ke ma in zong ka sei nom be se zong a hi poin sei tinga ipiham ka de gel zong a hi poin a hin la naw ti ho khat cha ti ho khat in hitabang e hin do jing la ya counseling ngai cha hitabang hi thilpha ham phalo ham tia e hin do jing lai jin pathin ko ma ama to ka taw khom jing lai za ka taw pi jing lai za hitabang sei do apoi mo dan sei do akul dan ti ho hi kalunga kilang jing khat hi je achu hi chi Nupa Kikah jong Sukeh Jengthei ele Chate jong pui Lamvai Jengthei pornography ti ti nga hi le mid vet ta sa tu lai phone in ei so ke ta vin Chate jong nu le pa jong phone ko na milim phalo ai lo ai le ipiham nu me le pasal khom na phalo nu me ele nu nga me hoi ho akewa ho hi ta ho vet ko na ta sa lop sa na ai ma jong Lamvai Jengthei na hi chi pornography hi nu le pati ho jong Nupa Kikah Sukeh Jengthei hi na bana e hon i bol wa ko na Chate jong Lamvai sa Jengthei hi ti hi tu nia pha chom chai na ve khom ki tiu kanomen he first zone bible hi tin bible first zone bung ni chang som langa he tin se jen he nang hon van noi le se lam dol thil cheng si ngai lu hi helun atin he nang hon van noi le se lam dol thil cheng si ngai lu hi helun koi hi le van noi le se ngai lu a chu alung sunga pa ngai lu na cheng lo a hi a je chu van noi ya ho zo se ta salam ngai chat midday chat hin lai ki mo wa chei hi cheng hi pa a ko na a hi poi vanoya ko na a hi bove vanoi le se le athil ngai chat mang tha ding kon a hi tai a hin pathin lung lama chon pa chu imati chana jing ding a hi atin hem a je chu vanoi am zo se ta salam ngai chat midday chat hin lai ki mo wa chei hi cheng si hi pa ko na a hi poi vanoya ko na hi bove atin pathin atho thing i bon sabadin pathe e bo pi taw han chukile Matthew lama mung kha kasim be nom ki ne hem Matthew lama hin Matthew bung nga chang som ni le segi som le ge hin zon than hoi bol hi in tia ki sei chu na hon na zata ve a hi wangin ke man na ho ka sei pe na hi ve koi hi zong le nu me zon lunga ve a chu amanu chu to alung chim sunga zonga a hi tai pathin athu thing bon chawadin pathe bo pi han lang tu nia adin Chate ho khat in ehin ka ki ho na hona chon amai na sin heno hitabang pornography vet ho hitabang sex ho vet ho video ho vet ho ai lo le nunga me ho vet ho ku son sit ham atin ke jong boy itidana hitabang nga chu hitabang ka vet jing zin tu hin ka edit ta in kele ke zong nga ding ka ti wangin ka nga thei ta poi ati a hin se jin him hi chilai chung ken zong i ati le hi ta banga chu hi ta bang ho chu na vet ham hoya ko na ki zil ham tia ka do jing lai aman a se na chun heno kan yo zap lai chun kanu le ka pa in hi ta bang video ho ave hom ji ho ne tin kanu le ka pa na ave hom ji honin kanu le ka pa in ave hom ji hon je chun amani lo ka le hi chi amani video ave hon ho chu i biham tin ka veji re ka veji ni masang ka ne gel be se poi a hin la ka hong le deu le teenage ka hong lut phat in hi chu ka vele nom kain sa deu ben tu hin ka veji ngi na hi le hi cha kon hin ka po do thei ta poi ipidi ka po do thei de ham tin a hin se ka tia zama ma jingin kalai anama ma jingin him hi chi chapang khang dong cha khain hi tabanga pornography kiti chu aman impi a hi lam zo an het masanga anu le pa anabe zizi a so hi chi chapang chun hi chi pornography vet kiti hi chi video ho sex video ho vet so thilpha ham kanu le ka pa man a vet the a hi le thilpha ham tia ani gela anabe vet phara so anabe jingzi a chu ahong edit phara so amale amazon ki dei mo a amale amazon ki ho a ki hot ba nga so hung po do ding chu ha sa hi
kalai anama mazin ka gelin a hile tun in nam sung ki ve hen lang hile minu mi pa Chate mi zahin hitabang milim phalo hitabang ho hi vet a ema le ema kilumon mi zat yum divem hi chi khang dong chapang pai nu le pa anabol pa so anu ka nu le ka pa man abol a hele thil phalo hi pon ti ti ana gel je a chu ama zo hung e bi kha him ani na hin now ti ho khat mama hin kolin ni khadi ahong kap ni hem ali asoin akap ni ipiti ham boy ka ti ahila amai na sen a chon heo kalai ana be sen kaza asa be sen sei ding zong mi ko ma sei do ding zong kaza atsai ipiti ham ka ti jing lai jen kapahi ken zong kata san ma jing ke jing in zong karigat ma jing khat he na ale kapahi ni khat hi ibam a phone message ong in ke ong chung ka vet loading dot hin la a phone home message ka ga vera hi le ham hai lo ta za mo thu jing zum mo thu jing tam ta thil tam ta aloi ho to aki ho ka mu chun ka hat ka bam ka lung chang to pu ki jing etin ha ka sabe se jing e ka za sabe se jing in mila la ka se do ngam point ke jong tha gaw ma ka la sa ma jing ta ni pi ka loading ham a hin tin he naw ti ho kharin thagaw ma ka la sa ma jing tan o hi banga ka ta san hi bang ka gin chat ka pa in hi ta banga za mo thua zum mo thua hi ta bang pornography thua aloi ho to aki ho theya a hi le mi za thei ta khan mi he thei ta khan hi ta banga ka pa hi ta ba hin khu man na hi ta banga hin khu man hi pha hi nam ke jong thagaw ma ka la sa ma jing te hi jin ka za jong a chain ko ma la ka sei do ngam poin ati in ehin dongin ahong kapin him hi cha chapang te ni hi cha now te ni to ka ki housing la ya ka ke do kha cho o minu mi pa te ni cha te chunga ikama isei keu hilowa ikama isei sanga inun chani kan chana I cha te impact in I bol dan hi tu ni hin akimu chen ma jing in him hizi hin nu le paten I cha ten a hin bol diwa I dei lo ho I cha ten a hin ahong chon diwa I dei lo ho zo siu hi bol da jing hi te adin hi chi hi inam sung su si penin zong ka gelin he pornography vet je a he ke ho zong kan yo lai chun example ni ka pe no men kan yo lai chun pasal khat papi khat au min ama zong hin hi chi pornography o avet jing avet vet ji chun aziro to akito mo lo tan ha to ne kito ma ha nan akina honin aile azinu to hi chi avet vet to azinun vehin atile avet vet ji chun azinu to akiboy hon pha chun ama zong ada acham lowin adunga a helin amale ma ki su rong ning chun midang to heida bang chin kho mangin akhiron ji tha zong na nei kin him I chan ge ya nu ba ke ka su ke te ha mi chi pornography vet hi chi million phalo ho hi ta bo ho vet chun hin ho asu se the dan nu ba ki ka asu khen the dan so ani na hin Nupa khat ma amani ong hin ipiham hi chi anop theina dinga chu Nupa ki ka lop theina dinga chu pornography ho videos ho tam ta ana ve jing hona hi im ave jing hon hin azinu ha damit ong dam mo ta in surgery ho hong ki bolin ha dama adam mo hin ama hi tabang numei la pasal langa thanok no an nei thei ta pon hi le hi tabang a hin la aloi pa jong hin a pasal pa jong hin ave chu anga thei di point ave jing na hi le ama jong ahong lamvai lo ta in adunga ahin helin chu banga ki ngai lu chu banga ki gel kho Nupa veton thei ta ki ngai lu thei ta ki ho neo la ya hi ta hin ko mang ta sa hin na pi chu azi pa hi midang to hong ki ngai jin midang to hong ki cheng tan hi joy ka sei nom zo hi po sei zo ka sei nom poi a hin la tu la now ti ho cha ti ho mi khat mini to ka ki ho na o nu le pa ko na nu le pa in anabol zia ase hilo di ham ti anabol le addiction amazon ahong zo sa para so menu mi pate ichan ge apoi mo hita mi cho he tunin kanam sunga minu mi pate ke ka hin kaloi pa hin in sung mi ti ho hin ai le kanam sunga minu mi pate ho zo se in
inun chan I khan chan I thil bol ho ai loi le thil phalo I bol ho hi I chaten e ha kon a kopia I chaten hin bol han lang hi le ju dor ho dong chun na chaten ju hin dol na de lo be mai the he kham na thei ju ho dong I chate hin zo le de lo be mai the he ai lol hei ta bang pornography ve je ho I chate an bol pha le ha sa de ding he he je mi no mi pate ho in tu ni hin nu ba ki kang su khen jeng the chate zong pui Lamvai the hi zen hei ta bang thil phalo ho chate an bol de lo zo si bol da te ho te a de se je pornography nu le pate un zong a hi thei chana he pathin zong ade lo he ta salam lungge la te pathina kon he boy ati he sin tu ni hin mi no mi pati ho zo sin nun chan khan chana phalo zo si chate na hen bol de lo zo si he pai la hoitin pathin thu zo in chate ho he ta sa la gavin khan le sa hoite ti a chen ne pakai me na kan tim no ma hi ve se khi se wal patin ai ngai dam win tin Jengthei chi dingin pakai men ikitim men he ka ki pa amen